ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho muherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure nerudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi ku igenekerezo rya 23 Myandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe amakuru akomakomeye arebana n'umutekano mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo. Ni muze turebera hamwe ibijyanye n'igitero gikomeye kizindutse kigabwa ku birindiro za Fardc mu bice bitandukanye, yewe navuga ko ari nko kuzenguruka igisagara cya Uvira cyose. Ni muzero turebera hamwe ibijyanye na prepositionnement des troupes mu bice bitandukanye uko byifashe, turebere hamwe kandi bijyanye nuko ibintu biri gutegurwa, turebe morale élevée ndetse nuko ibintu biri kugenda bigaragara. Turababwira kandi bijyanye na supériorité aérienne locale muri ibi bice. Turaza kandi no kurebera hamwe ibijyanye n'imyiteguro ikomeye, avantage stratégique kuri kote ya buri ruhande rukomeje kugenda rugaragara muri iyi mirwano. Turaza kandi no kurebera hamwe ingingo ku yindi uko ibintu zatangiye. Urugamba rukomeye rwatangiye ku isaha saa 9:00 za mu gitondo, aho bigaragara ko hari hakozwe asate dispositive attaque tactique ndetse na contre offensive ikaba isikurikiraho. Turabwira ibijyanye na logistique reconnaissance aérienne, turebe kandi biri kubera kuri ligne de front ndetse nuko reconnaissance aérienne iri gukora akazi kayo, ndetse ibi bigahita bikurikira artillerie lourde ikomeje kugenda igaragazwa ko ariyo shingiro yuko bari burwane bifashishije intwaro ziremereye. Turabwira kandi bijyanye na mouvement stratégique ziri gukoreshwa muri ibi bice. Turarebera hamwe kandi bijyanye na coordination interarmée hagati ya Fardc ndetse na Fdnb. Turaza kandi no kubabwira ibiri kubera mu bice bitandukanye. Turababwira kandi bigaragara kuri repli tactique ya Fardc. Turebere hamwe kandi contre offensive ku ruhande rwa Ezasramge. Turebe kandi strategie y'uru rugamba mu buryo burambuye kandi mu mboni zikwemo tactique ndetse na tekinoloji ya gisirikare iri mu buyinga bwa none. Turaza kandi no kubabwira ibijyanye na raporo militaire kigaragaza kuri ibikorwa bikomeje kugenda bikorwa. Tayari titre sans changer. Turakomeza dukomeze ahitwa Rutemba, Kavumu, Fizi, Mwanga, Plateau. Turabwira kandi ibiri kubera neza Uvira, aho turi buze kubabwira ibiri kuko birakorwa na Force Armée de la République démocratique du Congo kuri axe ya changer. Turaza kandi no kumanuka tubabwira ibiri kugenda byiganagaza bijyanye na asate coordonné, igitero gikozwe n'ingabo nyinshi zahuye ku murongo umwe, buri wese akaba afite inshingano zitandukanye, ariko rero gahunda yose bafite ari ugutsinda. Turababwira ibijyanye na mouvement clandestin, ibikorwa byishe biriko biragenda bikorerwa mu misozi ya Fizi n'ahitwa Mwanga Plateau. Turaza kandi no kubabwira amakuru akomeye agaragaza ibiri kugenda bikorwa mu ibanga rikomeye mu bice bya Shanje, Rutemba ndetse no mu nkengero za Murenge. Turebera hamwe kandi frappe simultane mu bice bitandukanye. Rero iyi frappe simultane ku batari buze kubasha kumva icyo isobanura, nababwira ko ari igitero gikorwa icyarimwe mu duce twinshi kigamije gukomeretsa cyangwa se kubabaza bikomeye umwanzi ku giti gira intangere. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na dispositif tactique de defensive, ibiro ni ibijyanye n'imiterere y'ingabo ku murongo wo kwirwanaho cyangwa se kuri position de défense. Turaza kandi kurebera hamwe dispositif tactique de defensive, uko ingabo zishyirwa ku murongo w'intambara kugira ngo zibashe kwirwanaho neza. Turaza kandi no kubabwira ibijyanye na commandement opérationnel. Ibi rero kuba tabyumva ni ubuyobozi bukuru bw'imirwano, oro bitangazwa ko umuyobozi ku ruhande rwa Fardc uyoboye izo operation ni General de Brigade Kasereka wari uyoboye ibikorwa n'ingabo za Fardc mu karere, akaba rero yahise atangira gutanga amabwiriza akomeye. Turareba hamwe ibijyanye na contre offensive gadure, biro bikaba bishatse kuvuga igisubizo cy'igisirikare cyangwa se reaction y'isi igaragara. Abanywanyi rero hano tubabwira byinshi bikomeye utasanga handi, by'umwihariko byiganjemo amakuru ya nyayo kandi abacukumbu yajyanye n'ibiri ku 5 kwa 5. Turababwira kandi bijyanye mu buryo burambuye
n'ibiri kugaragara kuri ligne de front ubu tuvugana, aho bigaragara ko mu bice byashanje kuri axe stratégique ibintu bimaze guhita byihinduranya ku muhanda cyangwa se inzira ifite agaciro gakomeye, bikaba rero bigaragara ko yamaze gutangira kwangirika bitewe n'ibisasu bikomeye zatangiye kuraswa ahangaha. Turabwira kandi barrage defensive, ubwagirizo bwo kubuza umwanzi kwinjira, ibiro nibyo bikomeje kugenda bikorwa, aho rero bivuga ko izasarambwe zikomeje gahunda ikomeye y'urugamba. Abanywanyi rero reka turamvure inkuru yacu mu buryo butosoye kandi bwumvikana, gusabe rero ubane natwe, kandi niba ari ubwa mbere dukurikiye itufyonda sabone, ntuzongere gucikwa na rimwe n'amakuru akomeye arebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Raporo militaire yacu iragaragaza iki? Yatangira nkubwira ko mu gitondo cya kare ahagana ku isaha ya saa 9 n'igice za mu gitondo, isaha yari igezweho mu bice byo muri Sud Kivu, abarinzi ba Fardc baraye ku burinzi babarizwa mu nkengero za Shanje batangiye kumva imbunda za terrorisme cyangwa se imbunda z'intwaro zikomeye zirasa ku ntera ya kure. Nk'uko rero bigaragara, ibi ni ibikoresho by'intambara bikomeye birasa kure cyane kandi bifite ubushobozi bwo gusenya ibirindiro n'inyubako nka mortier ndetse na kanoni rokete. Niko rero amakuru atugeraho agaragaza ko izasarambwa arizo ntwaro bari gufashisha muri iyi mirwano. Izasarambwa rero zagabye ibitero mu buryo bwa sate coordonné, igitero giteguye kandi gihuza imitwe myinshi icyarimwe. Asate coordonné rero bikaba rero byatangiye kugaragara mu bice bitandukanye. Raporo twakirira agaragaza ko l'enseignement militaire, ubutasi bwa gisirikare bwa Fardc bwari bwamenye amakuru mu munsi wabanje kwizasarambwe zari zimaze iminsi zikora mouvement clandestine, ibikorwa byihishe mu misozi ya Fizi n'ahitwa Mwanga Plateau, bigamije kuzahungabanya ibirindiro bikomeye bya Fardc muri iki gitondo cyo kuwa gatandatu. L'enseignement militaire rero ikaba yarakusanyije amakuru ajyanye n'imihindagurikire ya gahunda y'izasarambwe, aho bivuga ko ku isaha ya saa 9 za mu gitondo amasasu yari yatangiye gukusanywa mu buryo budasanzwe, maze n'iminota 30 atangira kuraswa mu bice bya Shanje, Lutemba ndetse no mu nkengero za Murenge. Ikaba bigaragaza ko izasarambwe zari zihuje ndetse zifite naho zishaka kuba zagera zifatanyije na twirwaneho bitandukanye n'ibyabaye, aho rero bivugwa ko ibi byakozwe ari frappe simultanée mu buryo bwuzuye. Kuko rero bigaragara mwibukiro frappe simultanée nababwiye ko ni igitero gikorwa icyarimwe mu duce twinshi kigamije kuba cyakigiza inyuma cyase cyasenye ibirindiro by'umwanzi. Kuko rero bigaragariza sarambwe zari zagabye iki gitero icyarimwe. Fardc ntiyacitse intege ubwo igitero cyatangiraga, abasirikare bayo bari bamaze gushyira bizwi nka dispositif tactique de défense, bikaba rero byatangiye gutanga igisubizo uko ingabo rero zashyirwaga ku murongo w'intambara kugira ngo zibashe kwirwanaho neza kandi zidateye akavuyo. Ku rwego rero rwa commandement opérationnel, General de Brigade Kasereka wari uyoboye ibi bikorwa by'ingabo ku ruhande rwa Fardc muri aka gace, yahise atanga amabwiriza ya nyuma yo gukora contre offensive graduelle, igisubizo cya gisirikare gikorwa gahoro gahoro mu rwego rwo gusubiza inyuma umwanzi, cyangwa se iyi ni response militaire. Imvuga igisubizo cya gisirikare urabyumva, no kwirwanaho n'umuriro pupa ibintu byakaze. Ingabo za Fardc zashoboye gukora coordination inter-armée, ubufatanye hagati yabo ndetse n'abarundi. Iyi coordination rero yahuje Fdnb, aho rero bamwe mu basirikare bagiye ari aba infantry, abandi bakaba bakoreshaga indege z'ubutasi ndetse abandi bajya kuri artillery, abandi bakoresha iz'umusada kugira ngo bakomeze kurwanya bikomeye iki gitero. Ibiro bikaba byatumye ingabo zibasha gusubira inyuma. Bimwe mu bitero bikomeye bikaba rero bivugwa ko byari byaturutse ahitwa Irutemba no mu misozi y'Umurenge, bikaba byari bifite imbaraga zikomeye bitandukanye n'ibindi byigeze biba. Biravuga ko rero hagana ku isaha ya saa 10 n'igice za mu gitondo kuri ligne de front yari yimukiye neza mu gace ka Shanje, aho ligne de front yimukiye muri uyu mujyi. Izasarambwe zashakaga kwigarura Shanje kuko ari axe strategique cyangwa inzira y'ingenzi yihuza na Bukavu ndetse na Bujumbura, ibyabigiye gushyira ibyago bikomeye neza ku ruhande rwa leta ya Kongo mu gihe aka gace
kaba kamaze kwigarurirwa mu buryo buri totaloma. Ingabo za Fardc zifashishijwe ndetse zikaba ziri gukoresha n'abazarendo aho zahise zishyiraho barrage defensive, ubwugarizo bwo kubuza umwanzi kwinjira. Aba bazarendo nibo rero bari gusigara muri ibi bice. Nk'uko rero bigaragara, imirwano ikaba yahinduye isura ubwo Fardc yakoreshaga feu noir d'artillerie kurasa cyane mu bice bitandukanye. Ni mu gihe bivuga ko feu noir d'artillerie ni ukurasa amasasu menshi y'intwaro zikomeye mu gihe gito kugira ngo bibashe gushegesha umwanzi mu buryo budasanzwe. Nk'uko rero bigaragara kandi amakuru dukomeje kugenda twakira bigaragaza, biravuga ko mu gihe imirwano ikomeye yabaga muri shanje za Sarambwe zari zikomeje gushaka kwigarurira ibindi bice byegereye imurenge ahani mu Minembwe. Ni agace gafite agaciro kanini mu by'intambara kuko kari hejuru y'imisozi ya Intobwe, bityo rero bikaba bifite avantage topographique uburyo bw'imiterere y'ahantu. Nk'uko rero bigaragara, iza Sarambwe zahise zikoresha tactique de insacrement, uburyo bwo kugota umwanzi kugira ngo abure inzira yo guhunga. Nk'uko rero bigaragara, ariko Fardc yari ifite amakuru yatanzwe na reconnaissance alien, ubutasi bwo mu kirere hakoreshejwe drone ndetse n'indege. Bikaba rero bivugwa ko ibi byabashije gutanga umusaruro kubera ayo makuru. Fardc yashoboye gutegura ambuscade préparée, umutego wateguwe ahantu henshi mu nzira zerekeza mu bice by'imurenge, bituma iza Sarambwe zitsindwa cyane, ibitero byayo biza gusubira inyuma. Amakuru ahari aravuga ko zageze ku isaha ya saa 10 za mu gitondo imirwano imaze kugera mu nkengero neza z'igisagara cya Uvira. Muri za Sarambwe zashakaga kwigarurira uyu mujyi centre logistique, icyicaro cyangwa se ahari n'ibikoresho byinshi, ariko Fardc nk'uko bagiye babivuga mu bitandukanye habereye urugamba rukomeye. Fardc yashyizeho unité spéciale de intervention rapide, umutwe wa gisirikare udasanzwe wihuta urwana ndetse unatabara. Aba basirikare rero bagize uruhare rukomeye mu gusubiza inyuma za Sarambwe mu nkengero z'uyu mujyi, by'umwihariko mu gace ka Kavimvira umutekano wakajijwe. Mu masaha ya saa 10:17 kugeza ku isaha ya saa 10:15 Fardc yari imaze guhuriza hamwe imitwe yayo yose, yakoze mu wavre stratégique de contre-offensive, uburyo bwo gusubiza inyuma umwanzi mu buryo bwateguwe. Uko rero bigaragara, Fardc yakoresheje artillerie lourde ahitwa Irutemba, mu gihe bivuga ko kandi bari bafite blindé gare, imodoka z'intambara zifite ibyuma byikingira gutoborwa n'amasasu, zikaba rero zizashinzwe neza ku muhanda wa Shanje. Infantry motorisée, abasirikare bagenda n'amaguru ndetse bafite n'imodoka bageze mu nkengero za Uvira batangira kuhagota. Uko rero bivugwa, biremezwa ko ibi byatumye za Sarambwe zisa naho zisubiye inyuma, aho abasirikare benshi basa naho bakomeje kugenda bagaragaza ko ibi biri kuba bizamaze kugera ku rwego rurenze urwo batekerezaga. Amakuru dufite aragaragaza ko kugeza kuri ubu ngubu hari muri nk'uko bigaragara hari le prendre le contrôle, aho bigaragara ko hari ibice iza Sarambwe zamaze kuvamo, kuko kuri ubu Fardc ifite ubugenzuzi bwuzuye ku gace ka Shanje, Lutemba ndetse n'igice gito cy'imurenge. Kugeza kandi ubu Uvira iragenzurwa na Fardc ndetse bigisha inyuma iza Sarambwe ku ntera ndende nk'uko bigaragara. Ndetse biravuga ko iza Sarambwe zasubiye inyuma mu misozi yitwa Mwanga na Fizi. Abasirikare Fardc bavuga ko iyi victoire tactique, insinzi ya gisirikare, ari intambwe ikomeye yo kugarura amahoro muri aka karere. Uko ari amakuru akomeye abivuga, biravuga ko ubufatanye bwa renseignement na reconnaissance bwatumye Fardc ibasha gutahura imirongo y'umwanzi mbere y'uko agaba igitero. Ni mu gihe kandi bivuga ko coordination interarmée yatumye ingabo za Fardc na Fdnb bashyira hamwe, bikaba rero bitanze umusaruro. Biravugwa kandi biremezwa ko ibizwi nka dispositif tactique de défensive ku murongo w'imbere mu gisagara cya Uvira wakoreye abaturage benshi ndetse biranabarokora. Biravugwa kandi biremezwa ko ibizwi nka wavre stratégique de contre-offensive bigaragara byerekana ubushobozi bwa Fardc bwo gutegura igikorwa gihambaye cyo gusubiza inyuma iza Sarambwe.
kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi ku igenekerezo rya 23 Myandagaro 2025 imirwano ikaze ikaba yadutse mu bice bitandukanye zegereye Uvira aho izasarambwe zagabye igitero icyarimwe mu duce twinshi Kashanje Rutemba Murenge ndetse no mu nkengero za Uvira aho Fardc yakoresheje ubuhanga bwa gisirikare l'enseignement dispositif tactique coordination interhumaine mu wavre stratégique babashije gutsinda ndetse no gusubiza inyuma aba bageragezaga guhungabanya umutekano muri ibi bice. Ni mu gihe kandi amakuru akomeye atugezeho n'ubundi agaragaza ko mu mpera z'indwi DEMIAP détection militaire des activités antipatrie ashyikirije Eta Majoro wa Fardc raporo yerekana ko izasarambwe ziri gukwirakwiza imitwe yazo mu misozi ya Intobwe, Mwenga na Warungu kugira ngo bakore offensive planifiée. Kuko rero bigaragara offensive planifiée ni igitero cyateguwe hakoreshejwe igenamigambi ryuzuye igihe ndetse n'ahantu kigenewe kuba cyakibasira. Amakuru ya DEMIAP yatanze yerekana ko hari mouvement clandestine imihindagurikire y'ingabo mwibanga ku ruhande rw'izasarambwe bava Rucuro bajya mu misozi ya Mwenga. Izasarambwe ziri guhunika intwaro zikomeye harimo mortier lourdre mitrailleuse PKM rocket RPG-7. Hari kandi ubufatanye bugenda bushingwa hagati y'izasarambwe n'abandi bo muri groupe armée locale imitwe yitwaje intwaro muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Raporo ya DEMIAP yemeje ko izasarambwe zikoresha tactique de diversion kugira ngo zigabe igitero ahantu hatandukanye. Nkuko rero bivugwa nyuma y'amakuru Fardc yashyizeho dispositif défensive renforcé imyanya y'ingabo ikomeye yo kwirwanaho mu bice bya Warungu. Ni mu gihe kandi bivugwa ko mu gihe cya Warungu Fardc yashyizeho compagnie de infanterie motorisée amakompanyi y'abasirikare b'amaguru bafite n'imodoka zibatwara byihuse. Hari kandi bivugwa ko bafite poste avance de surveillance ahantu hateguwe mbere ho kugenzura ibikorwa by'umwanzi. Hari kandi poste avance surveillance ikomeje kugenda ivugururwa. Aha hose rero hashyizwe uburyo bwemewe nka ligne de défensive en profondeur uburyo bwo kurinda abasirikare. Hari kandi ligne défensive en profondeur uburyo ingabo zishyirwa mu byiciro byinshi ku murongo wo kwirwanaho kugira ngo umwanzi atabasha kuba yabarengaho. Amakuru dufite arakomeza agaragaza ko Mwenga na kace gafite avantage géographique inyungu mu miterere y'ahantu aho ingabo za Fardc zikoresha ibyo gutegura base opérationnelle avance ibigo by'imbere base opérationnelle avance n'ahantu ingabo zishyira ibikoresho n'abasirikare hafi y'umurongo w'intambara kugira ngo zoroherwe no gukora ibikorwa vuba. Mu gace ka Mwenga Fardc yashyizeho unité spéciale de reconnaissance imitwe yihariye y'ubutasi bwa gisirikare. Unité spéciale de reconnaissance abasirikare batoranyijwe kujya imbere gushaka amakuru ku mwanya ndetse n'uburyo ibintu bigomba kugenda. Hari kandi patrouille aérienne avec drone aho rero hari gukorwa amarondo akorwa hifashishijwe drone uburyo bwo kugenzura ahantu mu kirere bakoresheje drone zifata amashusho ya kamera ndetse n'ibikoresho byo kumva ibibera hasi. Hari kandi coordination interhumaine hagati y'abasirikare bagenda hasi ndetse n'abakoresha ibijyanye n'intwaro ziremereye aho rero bongereye ikoranabuhanga riri gukoreshwa mu kuganira. Mwenga ibaye igicumbi cy'ingabo za Fardc zigamije kwinjira mu gikorwa cyo kurinda ariko gishobora gukora contre-offensive rapide igisubizo cyihuse kandi cyizewe. Nkuko rero bivugwa mu gihe Fardc yarimo ikora imyiteguro izasarambwe nazo ntizari zicaye. Raporo ya DEMIAP iravuga ko izasarambwe ziri gukora concentration des troupes gukusanya ingabo nyinshi ahantu hatandukanye. Nkuko rero bivugwa hari gukorwa approvisionnement logistique gutegura ibikoresho byo kurwanisha ndetse n'ibiribwa n'imiti biri kugenda bizanwa. Hari kandi formation tactique mu misozi ya Mwanga ndetse na Fizi aho babasha gukora guerre asymétrique. Mu gihe bivugwa ko ibi byose biri gukorwa ndetse n'ibiri kugenda bigaragara bikorwa mu buhanga bwa none. Hari kandi réseau de communication sécurisée bikaba rero bivugwa ko byagaragaye ko izasarambwe ziri gushaka gukora attaque entre igitero cyo kugota impande zose za Fardc muri Warungu mu duce twa Mwenga. Hari kandi uburyo budasanzwe buri kuvugwaho Fardc bivuga ko yashyize imbere ibizwi
nka phase de détection gukusanya amakuru yose ku ngabo zizasarambwe, l'enseignement drone et patrouille. Hari kandi phase défensive gushyiraho imirongo yo kwirwanaho muri Warungu no mu nkengero za Mwenga. Hari kandi phase offensive gutegura igikorwa cyo gusubiza inyuma izasarambwe hakoresheje asate combine. Asate combine ni ibitero z'ingabo zitandukanye bikorwa icyarimwe kugira ngo umwanzi acike intege. Ni nuko dufunze page y'amakuru yacu banywanyi, ngusabe rero niba ari ubwa mbere dukurikiye icyo ufata icyemezo gikomeye ufyonde sabone maze ntuzongere gucikwa n'amakuru akomeye arebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.